Simbahaye ikaze bakunzi ba byose TV we wakoze subscribe ndagushimira cyane nawe utarayikora ndagushishikariza kwikora kugira ngo tujye dukomeza twibanire mu biganiro byanjye byose bya buri munsi bigenda bitambuka kuri iyi channel rero ni channel yanyu, channel y'umugisha, channel mugenda muhereza credit kabisa. Abantu twari turi kumwe ku mugoroba, turi kumwe kuri match live, ndabashimira cyane. Ntago nabona icyo mbashimira, nukuvuga ngo rero nje kugira ngo tuganire ku makuru y'imikino abari trend cyangwa se amakuru ari breaking news cyangwa se amakuru utumvisha handi niyo mbanje kugira ngo tugende tuganiraho muri rusange. Mukanya gatoya ku isaha y'isa 12 turaba turi kuri stade ku mukino uri buze kubuhuza ikipe ya Rayon Sport muri Peace Cup na Gorilla Football Club. Gorilla Football Club ibiciro yamaze kubishyira ku mugaragaro, rwose biragaragara nta kibazo. Icyo usabwa no kugura itike unyuze ku kanyenyeri akanyenyeri 939 urwego ugakurikiza amabwiriza. Ni APR rero tugiye kuba dusesenguraho n'ikipe ya Gasogi, bitarimo kugenda bisobanuka neza cyane, ariko turagenda twungurana ibitekerezo. Wewe wakanze subscribe ndagushimira cyane, nawe utarayikanda nyamuneka nicyo gihe ni nako kanya kugira ngo udupyondereho upyonde ukande sabone kugira ngo dukomeze twibanire muri rusange. Ariko ngiye gutangira nsuhuza abantu banje benshi tugenda kubitana imitwe hirya no hino bambwira bati byose turagukunda. Ubizina ryanjye ni Olivier, ariko abantu basigaye banyita byose. Wana kabisa, nanjye ndabashimira cyane bitewe nuko mugenda munyereka urukundo, kandi urukundo rwiza, urukundo utasanga handi. Mbanje kugira ngo noneho nyanyanyagize hasi buri wese aza kurema amakuru ye, uwo muri Aperazie, uwo muri Rayon Sport, uwo muri Mukura, uwo muri Gasogi, uwo muri Magaju. Buri kipe yose igomba kwisanga muri byose TV. Ngira ngo murabibona neza ko tuba twambaye imipira yanditseho byose TV. Tuba tugira ngo rero mu umuryango mugari ukomeze wiyongere, ukomeze uzamuke kugira ngo ibintu byose bigenda neza ku murongo. Turatangira turaherera mu ikipe ya APR ku mugoroba ku isaha y'isa moya rwose nibwo ikipe ya APR yari giye kuba ihura n'ikipe ya Gasogi. Ni ikipe byaje kurangira ikipe binganyije ubusa ku busa, n'umukino wavuga yuko Gasogi yari yaje iri ku rwego rwo hejuru, nkuko umuperezida wayo yari yavuze ati tuzakina match. badutsinze igitego kimwe, bagidutsinze ku munota wa kabiri w'umukino, atariko noneho icyo tuje gukora, icyo tuzakora mu mukino wa kabiri wo kwishyura nuko tuzakina nta kintu duhomba, nkaho nta kintu twebwe duhomba, kubera ko ikipe ya Gasogi mu mwaka washize muri 2023 2024 muri Peace Cup n'ubundi yari yasezereye ikipe ya APR, ariko noneho byaje kurangira ikipe ya APR isezereye mu buryo butumvikanyweho rumwe n'abafana n'abakunzi n'abaperezida. Gasogi we yararimo kwiramanta avuga ati ndasezerewe, ariko nsezerewe n'umusifuzi. Ariko se iki kintu cy'abasifuzi tuzakomeza kukivugaho kugeza na ryari, kubera cy'abasifuzi batiminjira amagafu cyangwa se ngo basifura ibintu biriho, basifura ibintu bya nyabyo, kubera ko nimugoroba twabibonye umusifuzi hari ahantu yabogamiye ikipe ya APR, yayibogamiye. Gasogi yashose amashoti mu izamu, Gasogi ishyiramo igitego, Gasogi igitego baracyanga, bariramanta bamugisha muri defense ya Gasogi, bajya ku musifuzi wo ku ruhande Ranzimeni. Ewana ubona yuko ni ikipe ya Gasogi yari yaje iri ku rwego rwo hejuru, bakinaga umupira rumwe ubona yuko usukuye, ariko biza kurangira n'ubundi binganyije ubusa ku busa. N'umukino utavuzweho rumwe, n'umukino byaje kurangira ikipe ya Gasogi United rwose
n'abakinnyi wabonaga yuko batishimye, ntabwo bishimiye imisifurire, kubera ko imisifurire yari ibogamiye ku ikipe ya APR, ariko noneho ikipe ya APR nayo ntabwo yakinnye umupira mwiza kubera dusanzwe tuyiziho, kubera ko yari yakoze amarotasiyo atandukanye, yari yakoze remplacement zigiye zitandukanye. ba Daouda Yusuf binjiye mu kibuga basimbuye, Lamine Ba yinjiye mu kibuga asimbuye, Nibizi Ramazani ntabwo yari ari mu kibuga, hakinnyemo mu kibuga hagati hakinnyemo uwitwa Ruboneka Jean Bosco. Ni ikipe yaruhukije uwitwa Arius Wane, ni ikipe kandi yagerageje gusima, cyakora bakiwanuka bari barimo ndetse na Denis Omedi, Jibril Watara yararimo, ariko kumushyiramo n'umutoza ngira ngo yagiye abashyiramo abo ngabo bashyashya kugira ngo bakomeze bamenyerane, bakomeze bamere neza, kugira ngo mu gihe cya derby ku itariki 9 derby yamaze no guhumura, derby yamaze kuryoha, derby yamaze gufata irange, derby yamaze gufata izina, ni Thousand Hills Derby, derby Mirikorine. Urumva rero ni umutoza Darikonovic wari wakoze amarotasiyo agiye atandukanye mu ikipe ya APR, ubona yuko bakinaga birezeriva kugira ngo batagira umukinnyi n'umwe ugira ikibazo, usibye Nigena Kerema waje kugira ikibazo, ariko nta kabazo katoroshye, ni akantu ko kubabara gatoya, kugira ngo ko kubabara gatoya bamukojejeho, ariko nubundi bamusora hanze y'ikibuga, nubundi ahita agaruka, kubera ko nta n'umunota washize yahise agaruka kugira ngo azakomezanye na bagenzi be. Nubundi niwe ubuyoboye ikipe ya APR muri defense yayo, niwe ukinisha ekipe, niwe ukinisha aba nimero 6, niwe ubakinisha. Urumva rero Mediane niwe uyikinisha. Nigena Kerema n'umukinnyi w'umuhanga, n'umukinnyi uri impeccable, n'umukinnyi uri ku rwego rwo hejuru, n'umukinnyi ngewe ku bwanjye nabonye udakwiye gukina, akwiye gushaka ikipe yo hanze nawe agakinamo. Muri rusange rero ni umukino burya ikipe zanganyije ubusa ku busa. Umukino w'ubusa ku busa biba bigoye kugira ngo ubusobanureho ibintu byinshi, ariko ni ikipe twabonye ya APR rwose itigeze ikina ibintu byinshi. Ni ikipe twabonye bayishose, umukinnyi Ishimwe Pierre ewana kabisa Mario yamaze gukonfirima yuko umwanya ubanzamo we nuwe kabisa, nuwe yamaze kukonfirima ko Pavel Nzira akongera kugaruka mu kibuga biragoranye. Kubera ko n'umukinnyi ufite detente, n'umukinnyi ufite icyizere, afite timing, n'umukinnyi goalkeeper, n'umukinnyi ufite timing, arazamuka cyane, afite detente kabisa iri ku rwego rwo hejuru, n'umukinnyi wifitiye icyizere. Urabona yuko isaha n'isaha rwose azagira wenda ikibazo cy'imvune cyangwa se akagira ikibazo cy'uburwayi, nibwo Pavel Nzira azagaruka mu kibuga. Abirago ya makosa ya hato na hato, urabona yuko defense irakora amakosa, ariko ukabona Ishimwe Pierre akagira gute, akabatonganya, akababwira nabi, akababwira ubundi wowe Yunus urimo gukora ibiki, Gilbert Kagege wowe urimo gukora ibiki, amakosa urimo gukora gerageza uyakosore, iyi mipira irimo kugera ahangaha. Ukabona nyine afite igitsure, afite ukuntu avugana na Nigena Kerema ndetse na Niyomugabo Claude, abakinnyi bamaze kumenyerana cyane ku rwego rwo hejuru. Urabona rero Ishimwe Pierre Mario rwose izamu nirye yamaze kuri konfirima, izamu nirye kabisa. Ewana ibintu byose hariya Darikonovic yamaze gukonfirima yuko Pavel Nzira atazongera kugaruka muri iki kibuga cy'ikipe ya APR, mu gihe Ishimwe Pierre azaba adafite ikibazo. Ntabwo Pavel Nzira azigera agaruka mu kibuga rwose, kubera ko arakora byiza cyane kandi bishimishije. Urumva rero ni umukino warangiye, ikipe
ikipe ya APR isimbuje abakinnyi nka ba Dauda Yusufu baje kwinjira mu kibuga, abakinnyi nka ba Nibizi Ramazani binjira mu kibuga, abakinnyi nkaba Gilbert Mugisha Gilbert binjira mu kibuga, abakinnyi bagiye batandukanye binjira mu kibuga kugira ngo banashyushye n'amaraso yabo kubera ko bari kuri touchline. N'umukino rero ikipe ya Gasogi yari yaje iri ku rwego rwo hejuru. N'umukino ikipe ya Gasogi wabonaga koko barimo gukina bashakisha igitego, barashota, bateye koroneri nyinshi zirutiza APR yateye. N'umukino rero twaje kubona abafana baje gutanga ubutumwa ku ikipe ya Rayon Sport bazakina ku itariki 9. Baravuga bati ikipe ya Rayon Sport tugomba kuyikubita byibuze ibitego biri hejuru ya 2, niko bagiye batubwira ati byibuze ibitego 3, ibitego 4, atariko ikipe ya APR igatahukana intsinzi muri rusange. Baje kwikarifiya muri kimwe cya kabiri kirangiza, biza kurangira rero ikipe ya APR nayo ikatishije itike isanze ikipe ya Polisi, isanga ikipe ya Mukura Victory Sport, byaje kuba byikarifiya mu ikipe muri qualification ya kimwe cya kabiri cya Peace Cup cyangwa se igikombe cy'amahoro muri rusange. No kuvuga ngo rero kuri uyu munsi hategerejwe umukino uza kuhuza ikipe ya Gorilla Football Club iri buze kuba yakiriyemo ikipe ya Rayon Sport ku isaha y'isa 12. Icyo wamenya rero nuko ku isaha y'isa 12 ubwo uyu mukino uri bubutangiye, turaba tuhababereye tubakurikiranira umukino wa 5-5, ariko bitegerejwe yuko kuri uyu munsi hari amarotasiyo ari buze gukorwa ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport kugira ngo abakinnyi batigeze babona umwanya wo gukina baze kubona umwanya wo gukina muri rusange. Nk'Abanshimiyimana Emmanuel Kabange, ba Fisto bafite umwanya wo gukina, ni naho Paplay ashobora biri kuhwihwiswa yuko Paplay ashobora gukina ku mwanya kuri nimero 9 kubera ko murabizi ko ku Magaju yakinaga kuri nimero 9. Ashobora gukina kuri nimero 9 uyu munsi. Biramahire Abedi agakina ku ruhande, bikaba ngombwa rero yuko ikipe ya Rayon Sport iza gukora amarotasiyo. Yusudiani yaragarutse ameze neza, Muhire Keve ari tayari, ibintu byose bimeze neza cyane. Ariko icyo wamenya muri Rayon Sport harimo ibibazo nubwo igiye gukina na APR, harimo ibibazo noneho ku ikipe y'abagore yo Rwaka Claude cyangwa se staff technique yose yamaze kuba yegura kubera yuko ikibazo cy'imishahara ntago bigeze babahemba ukwezi kwa 12, ukwezi kwa mbere n'ukwezi kwa kabiri, urumva babereyemo n'amaprime nayo nago bigeze bayabaha. nk'umukino bakinnye mu ikipe bakinnye na AS Kigali bagatsinda ibitego 9, ntago bigeze babahereza prime. Urumva rero motivation bari bafite kuri Jean Fidel Wayezu bitandukanye niyo bafite kuri Tadeo, bitandukanye niyo bafite kuri Paul Muvunyi, biratandukanye cyane. Ikibazo cya Rayon Sport harimo kuvugwamo ikibazo cy'imishahara, haba ku ikipe nkuru y'abagabo, haba ku ikipe y'abagore harimo ikibazo cy'imishahara. Urumva rero iyi komite nayo tuzayisesengura, tuzafata umwanya wo kuyisesengura kubera ko iyi komite kuva yageramo hamaze kuvamo witwa Ayabonga yaragiye aragaruka, Kanani Serami yaragiye, hagiye witwa Robin Ngabo yamaze kuva mu nshingano ze. Urumva rero tugiye kuzayisesengura, ndimo kuyikoraho amakuru yimbitse, tuzayisesengura iyi komite kubera ko yifitemo akavuyo. Ariko noneho icyo wamenya amakuru meza ayirimo nuko bamaze kuzamura prime kuri baratangira uyu munsi kuri Gorilla, bamaze kuzamura prime ndetse no kuri match ya APR kuri Thousand Hills Derby, prime bamaze kongera kuyizamura kugira ngo abakinnyi babone motivation, abakinnyi bakomeze gushyiramo ikinyuranyo cy'amanota 5 cyangwa se
n'atatu birashoboka baramutse banganyije hahita hajyamo amanota atatu ariko baramutse batsinze ikipe ya APR